sa kojim se opraštamo od vas. Hvala vam svima što ste bili. Nadam se da ste uživali i vi koliko i mi, da nam je svima bilo lepo. Zajednički ansambl Srpski centar Bonirik, Karađorđe i Sveti Sava iz Eleonore, izvješće za vas igre iz Pčinje, koreografa Miloša Bulovića. Veliki aplauz za naše omladince!
za našu mešanu grupu Boneri Karađorđe i Sveti Sava Eleonora. Svaka čast naše mladinci! I sa ovim, nažalost, završavamo današnji dan i današnji festival, 33. festival